Lord, Mensang Mao, greetings, Ramon Mensang, Sawasodruk, Ngoy, or ye sister, Ella, Atli, or ye Serapin, Marlene, Pansan Salmur, Secret, Ranmao Ikmail Sang, Sacramento, California, Semendodado, Share, Masanin Court, Sayan June School, sa rong sang chocho mepit masanan god sa sistemen keleb ki sa mengodo katarwi nan wowo pok malakan makin yeyang perangko na batat tepil kinud yeyang seli sansal tepil sa sansal masanan god ma chay chokonong lengki ap chay konong eugpana ni duana chay kangka kelaka at chay morin solang pok chay langkak yang morla ansa ma Christ panggot to te chay ba mela sanampal warwat chay panyan susu kumor sodruk puwag masa na magchay wawn kichel dola moin rana to yaran kasdu anay kosokosaya victory te poita te pungla te morla te salatakla whatever you call it up akosaya victory of the cross Dahme Lohpwuo Wiaieng Kitail aramas Dahme Lohpwuo Christ Wiaieng Kitail aramas ni mesangat tapicture yaw sa bangko saya kayo sin cancels okay sin cancels anso korosigan men watakatan way pamiyatra ramas menafesem men micronesia men way kan miyatra makan friend ki naya ramas de tonay wasa men pompe repikin yang wrong are ma ngayon sa raw ito kaya kan raile rinangan menasalakot so talibil wong sin to kayang waigis marale di sang ni sawasan ngayon sa raw raban bilale di scripture kan open penuya rail study ngay kareda anso mao sin cancel pon Lohpwuo tama uyawi sin cancel de pachay kan kamasang de pachay kan mahkalahr de pachay kan kadoror sang Kitail. Okay, last time last video ko saya pon Lohpwuo awas du rotala tame rotala iyan sawo metipanaramas kola pong Christ. Okay, nan kayon wasama tawat koryang current limawi saktuaw ko saya reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them. Reconciling with which kaunokot kapre Kitail re sang nitatalk in Jesus. Kay dek sang ni pina talk sang talking Jesus imakareta Jesus imene child champion ikin kalap ko sa saya masoja Jesus oda makapante pachaikan masoja Jesus chay chukak pungla renkod Jesus imakapung Kitail imakapure Kitail renkod ren papakod so pon Lohpwuo tama uyawi sin cancel bang kata ni Bombay koryang current limau isak tuaw ari autapan atay rongamawan met tuan court akaten kupukupura puenimaran Christ aramas en wiyala kampakapa o tuana sota men kapuponi kinrael tiparael kan o katkiyang rael masano mepataki yang rael tuan akan katen Wiaieng raila kampakapa. Okay? Matawa wasaw. Okay? Na mchabang kaprela nan senesis koko to tuan kaunoa. Kupur kia masani yang peni chay kapakata aramas ni momotrail. Okay? Aramas sapaik. Chay ronger me sangat murin para kay Abraham. Papa Abraham sapeng. Okay? Moses, Joseph, sangat-sangat tikan, Isaac, Jacob, kokoto apalela so me kauno silent. Sangat silent troyo Jesus paporto. Okay, tame silent kita me nenden kila katriya mau maskun kapchakay anaramas. Tipan anaramas. Sangat silent pastor ay bota patanggi on tame papuki kauno silent. Machabang watak stream book sarawi kauno sa mamasan ap murimpar papukiyo Jesus porto. Okay, tama Jesus porto we save us
Murna katin nenen lapar mas me kapchaka yo Dihp nantikan tadana kasakasali ang ray kalangan peni kat kito sa kolma son sa wasay Kitail. Okay, Jesus porto. Dahme porto nuya according to the reading wasame yapchawada ka. Akat tong kapre Kitail kapung Kitail pachailam purala o wiyala kambaka pang kauno. You will win craze. Okay, lo kayang white craze kamu yung ay tipan ta kauno kat kito Jesus. Okay, na nanson silent wo aramas pen wiya sili Israel resolar rong kapitien kauno. Matawa sambar papogi sa papogi dapa Jesus porto a porton kamaor Kitail kay te puegi Kitail warong puegi Kitail so war o hopeless. Okay, so war o hopeless ay lasin kaskulay ko sa yame an sa koras me chepang ko sa so war child to echa motoni komun chakay yo melang nan wo chaka yo bang pesel che chepang bob chamela isangan hopeless me chay mi milaleo mo agi sangan maurins taibanda maurin so ka parapar tiban posam pompot koko diwin ang kapen mataw kolokola yasngak masata me rescue ya yang la isangan scenario isangan wiyapa makot wiya Jesus Wiaieng kamuyongoy kon Lohpwuo. Geso menchelen picture me a dog loud kay de dog mangay a dog boy loud boy gitandra pagchan mamaliki o tacha sipide Wiaieng Christ po kini larbang Wiaieng sene. Okay, Kitail wiyara mastipan Jesus kauno katsara do Jesus ampola nan to chay kan pueki ko sa yayer last teachingo jang Christ makalagal igelepcha makalagal paucha mawarang pa ingitata. Okay, so anso me pa ingitata chawialar kampo kapa. Okay, makalagal te sarawite kauno akan kachin masani me Jesus sapolema turu tama Jesus Wiaieng kamuyongoy chaya kaker ko sa ya Abba Father the main son. Okay, sa much makat lang. Iwe so me warang ko portong Jesus o ye low nan mantu wenno aman rai ko sa ya pataki yang giti mo mun kapakap. Jesus cho ko sa ya ko nan lang o sampa de wasala palabia ni do na kay child men pompe check and mangya ta cha coach ka bilamta. Working child mamangi ko man meto so that relationship Jesus pola pagchan kak agar ki kauno baba kot. Okay, Abba Father iklang kapag samat magkatnan lang samat magkatnan lang aribi ko sa yayer na naifidiyo kan magchay strip sabal chaka ko sa samat magkatnan lang kita lalasang kapag yo medjawat likilar ap samatos tuwa cha kokonin me kot samata wa sa mi mereta pokita chay kokon Dihp an sa chay sa chip sapal ta me chay kokon Dihp o kapakapin suwar ngoy suwar an sa makomup sapal o maing samat paninta samay niyay kosaya inangan pakyalan limpakongo waun kiyo milale iso cha kapakapin samay me yala sangan armas kapaka. Okay, count Jesus watong Kitail relationship in the spirit nan nga na child ka so kamban sa weki law kam muitang Jesus amo mawar so anso me wasama daw ko saya uyala kam baka ba court nangadeta marungrakan masak uyata Dihp kapaunya tadja Dihp ke kamala ma wasama daw ka sali yang Kitail me court men court kupurki Kitailen poralaw uyala kam baka ba puwuta na kapung Kitail sa po emang kam baka ba ki Kitail ako saya nan Genesis series sa kweno let's create men in our own image and likeness image to a moment okay likeness to a moment no moment court Ariya chuka kapagata megot me kailongi kamba wata ko sa o saya utan mau kapagapag chika na ko saya mau
Apan so mele la ramas. Ako saya utan mau. So utan ko to kapung Kitail tania mene wong Kitail. Chay mangir, chay wada kuksarawi. Men sabayka. Aramas sabayka. Arya wasa pen Jesus. Pogilar tipan sabayko. Kapure Kitail to po me pang poson la Jesus sola pan salong ala kaitek. Pan sola salong ala apanan ke mor soto. Wasa Karyang korens lima isak tua me wata wasa Jesus kapure Kitail chalem pileu yala panene yung God. Matawa I utan panene yung God makauno kasanitin in chapio. Mia Satan ko to ka wela. Karda child an ke mata upungong God mes to kailong kang Kitail. Child di ba amen. Kailong kang Kitail so. Amen sa wasay Kitail. Amen childong puralare. Posapol makapagapag men tenting me kupurotan in chapio ang kak bebos ko. Okay? So, emasa ni ibang bilewadak arihi auta panatel ronga mau tayo ronga mau como yung ay tipan aya ronga mau and miya pasapang antipamuikan kaun Jesus okay court katun kupura Poni maren Christ, okay? Ni maren Christ, aramasan wiyala kampakapa. Sangren Christ, aramasan wiyala kampakapa ang God. Sang nitatokan Christ, aramasan pungla pangkupurang God. Sangren Christ, aramasan proto ren God o kakyang katanki samay. Nituin Jesus akan masani samay. Okay? Miyara relationship. Kamu yung ngoyip sapal, miyata relationship. Tsaka keryang. Katanki on coach Sam samay. Okay? Kampaka pa ewaksang latu. Tama chela salar ay pan pa coach ngoy latu man. Nga pong latu ni atamong yung ka waon kupoyime coach o kaon. Akay tek latu me so chay pong so chay manaman te ngoy slave man. Okay, latu may bang ko saya ngoy latu ang kauno. Yung ko sa isang ni en solar ay pungong penay maur. Poko poranggot me panu ya kakaunia. Latu me ois chuarong. O ngoy ramastipan. Kay den. Chawialar kompaka pang kot. Kot liki yang kitak lang friend. Mangoy la friend. Ngoy la panay monje panay kiela. Apmo. Nikarasa pa. Mangoya la friend. Abanasa secret pon. Ibanasa secret pon. Ibanasa Kitail. Ibanasa ya Lord. Ibanasa ya kaperen. Ibanasa tames kaperen. Pues a friend. And so may sense what the young in sense what. And so may parent if parent. I relationship and friend. Me Jesus got to Wiaieng. Come yung oy buktanan ki yung God. Just chan ki mata sabong me. Yayi coach lingar. Kolokol na po kray rayo. Ona matra yo me pen rey iyaw yat kapan wiata ti puenta kayuk. Okay? Mata sapong maka mata in Satan kan pichi kan Kitail chailen asama ko chilimba kong Kitail. Ansa me chail asalar mangya larme puenan kot pakongya puenan ikakosaya me ay baba kot. Lang ako ay panay kan ragan mall kita. So ang kapakapkata. Kalilir na lang dam panay kot. Dam baba kalap kot. So ay baba. He asaya. He pakongya. Okay? So, Jaypan, nanjiyang kaparakang kupurachay ka puksarawi. Nanjiyang abi isang batangkan mes chuka maur Kitail. Meso just awasa ta chay poson. Abu chay pokata tama masano yung kausan lale. Icho mo chay ban utial liman ko traw yata to pokot kung back up to tama masani. Icho mo chay ban bil kaperin kita maurin solang. Maurin solang a pouring my religion. Okay, ya kasangat may icho yapan chay kasanet yero chay kiyang kasonet lale. Kasonet de ong railakan mes soja Jesus. Pokosonat ken iti tansel wiwiyapan aramas poren wiwiyatame pong. Poeki aramas trikitip. Ab Jesus got store a fulfill kosonat
fulfill to it. Limpakan koto out upon kauno kan lalatil pan automatically Wiaieng chela Dihp yang kosonet. So chana na kosonet. Okay, chana na wiyata rule. Chela na memor ki kalangan in court. Okay, Korean scripture Luke riyaw isak tayo. Masani kapungong court nan lang wasay leilaya. O may kapol ni sampa o ngaramasakan. Mekin katin kupramawi. Okay, ang sabi Jesus iputi isang on wrong ame pay tito na sampawat. Kay dek wrong and kumail. Kumail awi po yai. Nan markiyo ko tong kaway kumaila. Eko sa ko saya pepol. Okay? Pepoleng kot nan lang wasalapalapya. May kapoleng sampa. Sangon rongamawa sang nan lang ko dito po sampawat kapulipulto. Ta isme wato iputing Christ. Iputing Christ. May ko saya. Puweki kupurang kota toke aramas. Satan screwed up nin tapio. Pungapung jor wiyawu ko to soja me ko tiyo mau. Up yet all of a sudden Jesus iputi. So ton lang ka wato sangon rongamawa pon sampawat. Kolose riyasak. Kot pilkatin kupukupura en katin kasapal tong autapan lang o sampa ong pini sang ren sapul mo. Matawa? Autapan lang, tama autapan lang, mampirkan, sapul mo kapagapungkan, sampa, kichay laramas. Okay, dami katin kapagata, kauno, count Jesus niya chay pampona sa count Jesus, chay protongi as a God of relationship. Okay, kaya danggotan ko sunod, mawiyo mamol pan sapol mo kapagapag apweki Jesus sa kapreto kapagapag nalang kapagapag sampa relationship ewangi the one who create. Okay, bang wate kadi o coach pilkachung kupukupura o kachung kasapal dong out pan lango sampa ong peni sangren sapol mo or sang ni polan sapol mo ni Lohpwuo pebolen court Paratong Kitail, o ituenen pilkatin kasapal tong re me koros nin sampa o nan lang. What else can I say? Okay, dami bang ko saya. Pwede kami lele masa ng gotra sansal. Masa ng gotra sansal. Ye kuprang kod. Chay bang wadak puksaraw ya chap ko saya kapagapagan kauno. Kapagapagan kauno avoid by sin. Rotorot kilat deep, samin kilat deep. Jesus, Poland sapol mau, mayroong lao. Smaw yata mayroong court. Tuwedya court kapagata, Satan kawela, court kapureto. Okay? Court kapureto. So, dya megot kamuyong ay kateta. Ijak chaw dadra ale, niposon. Kaya yang pera-perensang lale, yang insinsen na mauki, kapagapagan court. Memorki, wing court, na sampawat. Okay? Kolose riyaw isak silu isak payo. Ekatin kapit Kitail sang pan manamanon rotorot. Because yayer Satan step into this world, patlong na sampawat, katawe di aramas. Okay, aramas kauno kiyang real Pilipil. Okay, ganunda. Dahme, makot manamana dahme, eschuka wuki di Satan. Ima kompawata kapagapagin kota kapagarata kiyang ra Pilipil. Kiyang ra may-mayan kakaon. Kiyang ra Pilipil. Isma kikisang atay Pilipil, ngayon Southern Satan. Isma kikisang atay pung, kasyamen maska ka mahkalahr, kasyamen token vaccina ka doklar, Satan, same Satan, spirit in Satan. Ita sangan mom, nan di, abu ita Satan oma. Ita ngayon South men controli aramasoma. Okay, makarata kamuyong sa Japan, mangay. Sa Japan mangay, Japan, ukita wing court, ukita tama ngayon sarawin tintayang Kitail. Sa Japan go with the flow. Pwede miya tadogin Satan, okin tadongki aramas. Pwede bilbiji di aramas. Okay? So, wasa katin masani, kapit Kitail sanger pan manamanon rotorot. Satan Wiaieng aramas kan maurin rotorot. Imarain, ye Jesus. Ora katin
Kare Kitail tong nan way sapulman yeras kambak. Yeyi makatin kasalataki Kitail la. Meweweki yakatin lapasang tipachail kan. Kaya ramasaman pilata miminan rotorot maing tipamuikan saikyan lapata. Kuya ko saya yeyi Kitail miminan rotorot. Kauno katsto kapit Kitail sang nan rotorot. Wai Kitail to nan sapulma way. Okay, ako saya. Akatin kare rail tong nan way sapulma kambak. Yeras kambak. What kikichay ko sa nan rotorot, maur kita maur in Christ, wa maur iway. Okay, may banta wing ko tiyata boy, what ke maur in ko tiyatar lalay. Okay, and sama Jesus catch to, raw ya kilikilang, o yan sa uma way, kanim, Regilang temple, regilang nim, regilang palace, regilang megat me physical. Dahme Jesus masani. Jaiban kilang seliyay winggoten mi milalam. Winggoten ban kotlong talalam makamip sapal. Okay, winggoten so ban kotlong kampami mi tanan rotorot. Ime wasako so soya. Kauno kapit Kitail sanger nan rotorot. Watong yer nan Buin sapol mayeras kambak, pagkitailan kak, kasaleta. Okay, magkitail pitsanger ng Dihp. Karadara mas koros magunggusan ng moron rotorot. Solar rotorotin Dihp kakao na rail maor. Okay? So, iwang kong kitail, pan wasaw, magtailan mangi, metibachay mahkalahr, Tabik te title may ko saya tibachay ka mahkalahr ton Lohpwuo. So insulu isa kwalu. Meman meposon I sotra pan pakate kata. A meman sotra poson ye I me pakate katar. Pueki sotra poson sapulma yeras. Okay? Ikan galap ko saya me kauno pan kotsto sotra pan kate ikan gitrat tipatrakan. Pagkitail song atoyo nan Roman silu yesak silu aramas koros wiyata Dihp o toror sanggot. Aramas koros wiyata Dihp. Mako saya aramas koros. Sotra Pope, sotra Wambaron, sotra sin Jaque, sotra aramas koros wiyata Dihp. Toror sanggot. Okay? Abu ikalangan dan koten makaban Dihpen aturu Jesus. Kay dek Atel okot meliki. Wasa ko saya. Ama Kitail ban sojo poson, tachay poson, tatakan Christ. Magchay sotra leta tatakan Christ. Magchay sotra wow niki yo kawuliali. Akatston pola so chailanana ko kiyang ya chail maur. Okay? Kampake ongya miyata ton tatakan momot so kaninda. Tagmail patapatakan ipsapal. Atachay ban patangi. Bacela nana kapurayan Jesus atail maur. Raginta sa wala ni melak may lulugoy ang aramasaleta Christ. So gawin na nim saraw may patapatakan na leta Christ. Atachay ban patangi. Pues soja poson melel ba ni putirre chay law kutayl ipsapal. Soja. Okay? Wasa ka saya. Meman me poson soja ban pakatay kata. Kampangisan niya mo poson. Ponenyan sa mecha wat puksarawi kitara sa trip sapal ja sa kakan ke posonan court. Chapanan ki mata na ramasota me pass down. Chapan parparo ana ramasapan patangkan po ija mecha asa. Ako tiyala pang kauno me kap sa koto. Law kitay lip sapal. Epin inokiti magarantangata among yung magarantangata amor ibang patlong. Karata Pilipilin kaunon patlongo mimire child. Instant child. Okay? Cham-chaman minta me. Instant child kauno sa chalitare. Ichukak sosogi ang baba poson. Chukak. Mo inikak sosogi ang momotso. Posonos chukak. Abu banyan sosogo posonong court. Mayipsapal. Okay? Masani. Meman me. Poson. Eso chaban pakadegata. Meman me socho poson, yeyi me pakadegatar. Puegi e socho poson, sabol mayeras, matawa?
soja poson eso choko saya poson da poson god poson ngayon sarawi poson mamia nanlang poson mamia manaman choko saya mo ako saya poson yeras mir yegan ganda aga chagoros poson chamelel mengkatete mes chamelel acha poson kosang ni acha repent acha kolula williakap lukayan Jesus and makon te patakan enut kakana temor a posonin yeraso posonin Jesus ibutire tel kakaon kitail we sansal niaban menewang sama okay so kamelele mes sansal mas sansal mak kom kapakap sansal hallelujah iban kabalang riya serben masamao Miss Ella and kak euki ang kitail karyon ira me Jesus we up on Lohpwuo kayo may share ay parda may share Dihp kan mahkalahr on Lohpwuo okay karyaw riya serben pangkosaya Jesus is our scapegoat so abang kawewe tayo scapegoat kasalidia main ko kap nga coach bacho nga cha nono chak tame bilsherong chailer kameler me sansal tatok me Jesus uya bon Lohpwuo sansalong chail irame share me tame Jesus uya ta cancel te kasore la te kisang te pachail kan amen atami men watong chail nang kala coach ye Jesus me uya a chail scapegoat the way we Jesus nan katete maring makom mwangi de kom shobil mwangi ya bil rampung kai masabil ban share magak sa wasa ikamu po kamu yan kak puro yo bil bilew chok sa bali nan puk sarawi katete yang chail me Jesus nan katete maringon yan sa maramas kenuya ta Dihp ada maraken uya men uya rain men chompan Dihp raken wato raken pachuanto raken wato man the simple pula-pul riyaman when gen kakuya arail men mayrang arail men chomban de parail kan buen gak lapata te gak poi aria nan Leviticus isa kono wisu wasa wakati yang child me aramas niyan somro kan wiya tati pro pachuanto man riyamano po aman en kakuya men point Dihp man bangken kamala aman rabangken kamaur po imo bangken wata Dihp o wala nan sap John ari man makin kamalawi mano makin chao kana nana karati puk saraw masani nane bro tuwa uri sakriya ma so chakarati nin chao so chala papanti amen ori anane in chao wan karati wan gak miya lababan tu pamui o te pai amen ma so chala in chakarati so chala papanti ka kuyawe me we ki map chabil ban wi acha wi mau te song kan chorus pokchan kabarenda ko bron coach ban so chakak pointa te bacha te kabarenda ko bron coach incha wana na karati wen kak pointa te bacha pokchan kak pungla monsilang coach aria Jesus me uya cha scapegoat me we ki I maleti ko buka ban te bacha el korusia I me uya man riaman nan Old Testament me man riaman roken bachuan te uya chomban te baraila Jesus nang katete kap awut uya I me uya man riamano me pointa te pachail ale yang I a chail sapungan koros te pachail kan koros Wiaieng I bon Lohpwuo pagchailen kak salatak sang ban Dihp menono jak sherong chailer pagchailen kak te pachail kan kak kosorla nan katete marung te pachail kan kin poi ti o man makin kamorla egen wala sang egen wala nan sap John anan katete kap ni Jesus a kochto ale yang I korusian ekin kasore la eso cho poi ticha te pachelo injao so cho karati cho pointi te man makin kamala wakin kasalaban me injao akin karati pen pointi te ban aramaso amakin kamaurlao samoroko ken kitang Dihp me kichel wiata bon man me mauro kapag kira katarala ng sapchon Jesus apuch Jesus kochto when kakareti jabon Lohpwuo when kapuenta o irisala te pamui o te pai amen i-sharer iran puko nan ipru tuwa ri sakriya masani me maso chakareti ninja aban so cha la papanti
Arya socho yata me coach makompil and ki position yo te title yo te song yo makom ya makom ko pam te mata wa me uya men so say komi en ka pungla ren coach tenga ka parenta ku pron coach socho ka song yo cha me busarau masani me anane o kichailen ka anki ye Christ o kichailen ka anki maur socho amen ma socho Christ na mo maur pwede Christ mo kila te pachako pointa te pachako apple bank chabam socho anke kon maur ama mia Christ na mo maur akon bil anke ko poroporen maur socho amen Ariban image we men share on child Jesus me we are scapegoat na Old Testament Maria mano and a New Testament we are both of them we are la Maria mano e pointa y reisela de pacha akan kosore la taulul na chataro puen poi pantka amen ar ajero no jak pan share on kichai ran punkan me we are supporting in that watch melele me masalan godinen ronga mau ngilla mau kansela mau nan ngene narmasaman meken weweki tekna leta pweki ngenen godi mi ko saya ke poson melel ban poson melel ban mia retail magjail ipsapal o wewe kamarain pan masano ban mi retail magjail ipsapal ogo yarmas keninda ipungku puinen porre ay mai charaken Araikin kapatayang soja kapatayang main ma komup sapal ngin sarobang kiyang komu kodial wat ki kejagak wata ki jamasa nomo ija wasan wata mo kauno kin mama sanan sangon irair kan mechay milale okay karata chay kodial kin work pasang ban wata ge uran puk kauna kamaray niyang niya o wag sang laba kamaray niyang niya. Wat kima sa kauna lale, tami patangi laba ba nalasang. Pues socha. Iya sa tayo tinda. Miya yung kalkin, ibang akitaran chingi tarel. Patak. Pagita, rekang ipsapal. Praganda kay teka tuya pa ma. Restyo wewe kumere miss out sa wasan god. Chaban ipsapal, pangin sa raw yung puatlong. Pweng kaki yung Kitail sawas. Kamu ay sa masa ng God, kamu ay sa God. Diyan na kalugila te patrakan, hipsapal, panganan Jesus o ang God long, o sa wasay Kitail. Okay, so chay ko sa saya, tato kaselel, me Jesus kachinbuyata pon Lohpwuo. Ni riyay sa rabena ka weweyer, okay? Man riyaman kin wasigito puen ng tipo, amang kin maur, amang kin kamala. Okay? Siyang kapreyang mo, apang ko sa yata, tama Jesus wiya. Jesus, mano ko yeyi kilelen Jesus, song kamoro mabang katsto. Song kamoro katstong kakereti intra. Puen pain kitrata, o, wawi, to, manen, tipachay kang pagchalender taman-taman. Manen na tail sudrar kang pagchalender taman-taman. E sudrar ta pogung Kitail la. Katkita o wala sang. Okay, man riyamano man king kamala. Kasalaban me Jesus pan pola. Injabang kereti. Puen puanti. Meragun pul tipe wo kapakap kilaw. Kataralanan sapchono. Kasalaban me Jesus pinialar tipachaykan po Lohpwuo. Ni palingen tipachaykan katuwan o wito. Okay? Kaya te penay ko sa ima pagchani sinsanang mauki, abo minang puksarawi. So Isaiah limaisak silu bayo wino o isakriya bangkita scripture kan more. Bayo masani apatil tungol lokolong kan me katin lokolongki atil matak me toto kila. O niyan sa otra katil matamatawa makot katin katkiyang lokolokwet apso. Tipatil kan me lipalip kita atil wiya sweat kan me wawakiki lokolokwat kamawi Kitail la lipan ola kan ni palwara kaunsaki Kitail la matawa isimpulomo okay simple wat kita me simple ki
mahkalahr. Okay, asa maraga mayroong man riyamano simple mahkalahr me masama me mahkalahr me palwarama me sotosoma. Okay, are imakin wiyamen mayroong kasalaban Jesus abang kasto galap ko saya chicken wate kade de marang kade child wate galak child siken la buena kier child wate galak child ka school sang ni fulfillment dama Christ kasto o kaunsa kia la buen san salamawong we pokon san salamawong aramas. Okay, so ako saya dama Jesus lelongo so aman sip ko kung kamala matawa kamala rarosang kilipwe nchao rengkak pai kereta o wata pompe sarau yo wiak yaral men jom. I know yaw yan Jesus. I guess I listen and may kana kelamon metro because kosoya wana mum switla kololok mero Wiaieng iyo. Okay, this figure is faced to chay bang kilan chay bang sola sama pues sola mo ramas. Okay, you wanna mutpana. Imewasan wata-wata ko soya Isaiah ko patar Isaiah paris bukisama ko do pansan pawat isaw ko pa man ko patar tama Jesus pangkat don buya niyaw yo ko po mokitin mayroong pukaw yawanan kadete marang abo yo ko ki masayawa pangkat katto ime panuder walianti simpulo o iude kodro sangan kamakamakan. Okay, so ako saya wasama cheban lama me asutar me aloyang ap cheban anana wewe ki metipa chekan pambile watak ap atal tungo lokolongkan me lokolongki atal matak me toto kila niyan so katal matamatawa me kot me katkiyang lokolokwat so the Kitail kan me elipalip kita watal wiya swit kan momukila imakareta como yung oy niyan sa mechayip sa baler chanantiang kawalialin mao. Okay, mas kinda kit puinin kendo seschuban prap seschuban sakaw seschuban lipanet po kit puinin ay bangga kay Kitail ranwa just chana na puinin kichaban matawata limbakan court ata kitama ko nang loko email ko ata ko nang mela narmas tibana email tip ko tapewe are matamatawacho ka sampal ki waun kita token Christ abana layang kita mentata automatic men paik yang ko porang court kay dek pwede ki pukonan mo motso. Kay dek pwede yang puinin siyay. Pwede limbakong court. Makot limbakong niya, kasalabanay limbakong back, iban sojaman, kaprayala o wiwiye, pwik tekiti. Iban men more sarawi. Pukot sarawi. Iban mangi teosa, may pailaut. Boy gitan chang Christ. Okay? Chaygin soja wewe ki. Tama Christ Wiaieng Kitail. The depth of his love. One lol. And sabul malimbak. Karda chaygin kaparagong chelar masme. Sasakot. Okay? Chaygin matamatawa ongay so war. Kamelala me chasawaran sa me chasabek. Chasawaran sa mecha siken lakot. Anso mecha lugador Jesus na chay more chawarong epakong Kitail. Chawarong kasalaban na chapan matawa mechawaron chapan suikuwi Dihp kan. Pwede kita ipoy loud ischumangay. Pwede nchang Christ painiyata. Limpakan court kamoryola. So jam me ko chikateta nan poi makaban Dihp. Taiban membeliu ko kasam na yala. Isawan matamataw ka maban merechay. Okay? Nan so ni sakpayo isak lima o kano masanima may pakongya may kapayata ay masan kan ay kosondi kan.
Ayaw mo na iban, lipagong kamoy. Ay kelepla, ay brabati po sa tumagaligalang. Amay pa na sa me, ipoy-poy ta akin cha, ikaw na lokolok nan the way. So chalibilibil, nan boy pa kon niya ikilkilip, limpagan ko to, apa-apali. Sorry. Ima ko na. Okay? Chaban chama-chaman, limpagan ko. Ako saya, lokolokwat, kamawi kitail la. Lipanola kan lipaluara, kaun saki kitail la. Magarata chaikin kapakap, chaikin chamanta ntao. Kapakap kia chay sumokan chamanta ntao. Puksaraw ka dede, kaun saki kitail la. Matawa makichay solang koros, ibsabal, wewe kia ris kitail nan masanang god. Yawa na chay kapakapaka na, itipako ay ma. Yawa na chay mamaurin perenki iskichay chay chuna manangki may chay maurin saulang. Tama turin aramas koto kiral rok silipo. Rabano sa tami yang saulang. Ipan rok chun kailan telefonan. Pwede chay sosa iskichay. Chay sosa tama Christ Wiaieng chay chuka sampalki. Chay pokata sora chay monta token court. Nige chay lama mek chay mekot. So chay socha mekot. Chay tipan. Dio chay ban pilmela, chay ban choror sangkot. Amak chay pungki aleta perperenki. Kousan nan. Nang komor makauno katkiyang chay ban nenen pil. Bon masoki o ay maki may wiyasariyang kot. Okay? Aramas koros me naman ang Christ, resa sa Christ. Ikarabawo. Aramas koros me, aramas ko sa Israel chare. Solar men saulang resasa yawan kasampal nanin chang Kristo como yung on kauno okay resasa relamame sararail wadeo relamame rokrong kumorin saulang agabaranang god ikarabawa Jesus masani meman naman ang kiniya iban naman ang kimon samay para mas koros men naman ang Christ resay kaleta melel tama Christ Wiaieng rail. Resay kaleta melel pueki rail sawewe resay kaleta melel pueki sutaligan na rail sawewe pumarawewe raban menaleta. Yawa man ambana sa magamoy hopeless ayayi kalangan ako madaso ichar ipan mela. Palilaw din na ramas mela po yung resawewe. Yung Hosea, payo wano, kauno masani, naya ramasakan mela. Resasay masan. Okay? Turo na ramas kininta doon, yaka chaki kala makugalip chosa ay masan. Makichay lasa, masan ang ko, chay siban men na kamay. Chay ban men wawniki, chay ban men kapayata. Chay ban men intayang mechikan. Okay? Makchay lasa, sabol manggot masan, wan kupurangkot me pampoy-poyta. Kay deka chay la kamay. So, ira chikitik wano wo. Okay, iwat-watak ay saya lamay sa silu. Ira chikitik wano wan sa wat. Ira chikitik wano wo kasaya. Kitail koros rasang sip. Kay, mesalongalar. Ama naman kitail kin wait nanin sene. Ap kauno katin kupuraki i kalokapan tipatail kan o kalokolok megitail koros konongale tame kos kosayak chay wiyaselin senetrail chay konong lokolok ongla narmas tipan yet kauno kapoponiki sabol mayeras kalokapan tipatail kan Matawa yawewe na tapan sa tokatek monggot. Machapan so ikala. Pues tirin armas kinda. Amakot limbak tama abang katar kanyala nan hel. Pangkatar la koros. Meso ikala Jesus nanayel. Pues ikilelen sa polo malimbakan yet. Ipakong na yeras yet. Ikawali kinukata. Yet kami minanti pues yasalin stenom yet. Ikatarawe. Pamuyongoy. So, imen nanak, imen prap, imen sakaw. Imen insinsen nan insenay.
Arya mo na chaban lama. Magchaban yang makala. God is just. Tayo just. Lolopot te pung. Sabol ma kapungan me pung. Chachokak sabung out da ndame chapung. Kapung kitala through Jesus. Chachokak suigalao da chenda. Okay, patlo na na way. Kaparak yang puinche kan me puligitin sa naral. So, iwewen chas. Tama kong patukoy ti kong pantulong. Okay? First ay sa kriyaw. Nan iraw cha me wat ka project sa kriyaw met. Imakare taipan wauniki o katkiyang langlangeo o deweo ng pungan sopaiti o melapalapakan. Okay, kauno wauniki Jesus, pueki Jesus paikiyang. O kauno pen masani, puekian Jesus sa paikiyang kupuran kamaurala ramas. Kauno kasapulita marin Jesus sa ilela sang markaros. Magarita kamuyong ay kung condemn chakang ko sayang at nananakan o chakang tatong kumarin Jesus. Satan masak Jesus. Okay? Just chila umawi Jesus machako saya mare. Pwede kumare ulela chakeliki. Chako saya way po na chasumaw kan. Chako saya way po na chakapal kan. Ni marang count Jesus mock it. Ni marang count Jesus maula. Ni marang count Jesus nananla. Okay? Kambil kak rebuke the cows. Ngayon south makiligil ka mo to na salangamuy kan. Toge ta salangamuy yan. Ngayon south nananla ni marang Jesus. Iban ron chaki pumasa ng God. Hallelujah. Amen. Eu scripture Kolose riyaw isak silu isak payo. Maso kumail mahkalahr te pamail kan ni palingen. O pilpweki amail sota an ki koson neto. Okay, ni palingen child choro sang kauno sota an ki koson neto wat ki child choro sang kauno ak child bil sapsapaik. Okay? Met coach kat kiyang Christ mo yang akan kumail. Coach katong kupor makong Kitail tipa child kan koros. Matawa? Takom kajeta sotra. Agos ko saya maso Kitail mahkalahr tipa child kan. Ni palingen. Pwede child pugi dip child dip ni palingen. Opil niya pwegi amail sotra o wait ko kosonet chaman kadete marang rawiyata kosonet men kau wait rail por der katkati woseli palingan rail mela te sotra nganen got lale por ibugiti tip arabil katkati woseli akai to sanga kasaya up met court kai de kap met kamu de amu papa kalap de amu momotso akasaya up met court dat kiyang Christ more yang akan kumail. Coach katin kupur makong tibachail kan. Just chuka kadoro basan tibachaka o Christ. Pwede tibachaka mahkalahr through Christ. Bila saja men Jesus katto pola. Achap suto wiyat suchap chuka makal kita madawa. Dragon water to paralkan. We are going samaro. Call upon man makamalaw. Obil call upon man me pakatarlaw. Imakarata tipa mo yo tipa ibang usik tong Christ kay dek. Puy Christ me scapegoat. Hallelujah. Rachika isak payo, ekatin kasorela ni child tarapwen pay pantakan. Hey! Mekin huwang Kitail. Yang aki kosonet bakan. Ima kamuyong ay salar mamor ki kosonet. Cha mamor ng kalangan. Kosonet men takidew yama, gola mo mondi uda alu. Kosonet ruwes. Tuwece child ropa. Ansa wet chamba morki ngen sarawi. Ngen sarawi nda wiyama. Kilama. Kolama.
Arangin sarawi, eging sangaras mamao, pweging ko sang rengot. Kaya ako sanat mewat met koto sang liki, koto sang aramas. Chelor koto ke, mop ki. Pambili wata po sangan kaselel. Ekatin kasorela, mantawa kasorela. Ekatin kasorela, tipo taro puen po ipantakan. Mekin uang Kitail. Yang aki kosonat bakan. Ekatin kasorela taulul. Taropo wet ni akatin bastang ni Lohpwuo. Hey! Tagam sudaban men lopolopki. Kasorela basur tampo Lohpwuo. Okay? Ikara pa wo. Magchapan sujamen proki we sansarap sili. Chaip sapal kasorelar. Chabang kapakapin aramas pung. Chabang kapakapin Syrian court. Ayma. Insenamao. Peren pepol. Okay, kauno katkiyang aramas. Dominion. Kakaun. Kingdom realmia. When Satan, when court. When rodorot, when marayan. So, chakakaun, ta rule or reign. Nandawata abuses. Ria wano, tayangi Christ momot ni palingen. So checking kapakapin kaunda, kapakapin rodi, kapakapin silodi, kapakapin muitata. Okay? Now we get aman sarabin discouraged. Insense what nan pain insene itang arise kapakap monganay kapakapin ta ngen south. Wiaieng serebenan market katarmet. Ilo kayayang nan ngenen aban repent, aban kolula, o aban turn around. Ranota emesetinda. Sesatama Wiaieng niya ibang purowe. Okay? I-authority kami koskosoya. Anso me chabang kabagap belian. Kapakapin kaunda, kapakapin roti. Kauno yo kaporopor sampung kacay saulang. Michay pa mangyala masa ng court. O kasaleta, wan sapol manaman ng sampawat. Ngoy, membombe, pangakitar, pangaki, kasangatki, momotso. Mekosokosoya court. Absocha men kamelele. Me koten manamano kak pileu tatok. E kak pileu. E wiawir. Kamu yongay me pan. Pichas chuka melele. Okay, so iban taudia ko saya. Melka ka bukis silu rachigitagay sa kriyaw. Tuwan masan lang o kapin lang. Arato. To pasang. Ituwan akatin katuwan o isang Kitail tipachaykan. Matawa masan lang ikapin lang from east to west. East to west. Ransaw koros maklobaw ya pirpir. Ransaw koros east to west. Rasyukak tokpa na. Awasa ko sa iwang court. Lang ako sa katuwa na way. Count Jesus is so dra pogi na tipachakan. E katuwa na way. Ime Sister Ella kaukawewe tayo scapegoat. Jesus is a scapegoat. Pwegi eso dra slaughter. Eso dra simple me kamalaw, apo simple me tipo ko tapo o pakatarway na sapchan. Okay, Jesus make it both. Nan malkaka abugi silu rachigchigay sa kriyaw. Duwan masan lang o kapin lang, ato pasang, ituwan akatin katuwan o isang Kitail, tipachaykan. Ngoyar mas man me an paranin nanak. Kosoy likam liprap. Okay? Anso mi pa nipsapal. Tatokin Jesus o pangkatuwa na wisang yatipo ka. Karitara mas man kinipsapal karyang kurent limaw isa kisu maurin mas kinsorala. Maur kap kinipudi. Ma soto one more cup uputi chay sa kipsapal.
Jai quote scripture, Jai la sang, Dahme Jagan wat wadak. Upside quote iputi retail. When quote powerful. When quote patlong remu yo re, a wato marain. Rojo tan. Isaiah Baisak Siduri Esak Lemau. Arya ngoy ye quote, Makatin kupur makong tibam kan. Yap wiyatar met. Pwegi angoy ye ngoy. Ako siya, I am that I am. Tamendagi Hayam is always here. Sotra trabi sotra yemui. Quote sotra trabi sotra yemui. Eternal, forever exists. Sotra DNA. DNA wat kikapamana sa isay baba katogan intraya. Kokolates kabantiara da permenso Santiago wamparon. Quote taste chuka tiar yawasachap san yawim saklaya. So Penny declare na Isaiah Baisak Siluri Esak Lemau, Arya ngoye quote, Mekin kupur makongu, Mankianguk tibam kan, Ya puyatar met pweki ang ngoy. Okay? I am who I am. Isotapan kupura tibam kan. Yay! Chabika klapolo. Masani mesotapan kupura tipatrakan. So chabangan mornan masana. Tawach mornan masana. Murain, pakmangkit tibam, kumangkon tibam kan. Pokot sotakan kupura. Amen? Pakmangkit tibam, ikasaya murain po iklan dijak lang atawasa. Api mo man Kitail pon. Pakmangkit tibam. Okay, kinta. Ay panalita kraisa. Amay beliau ya tadi. Main kom sudah kasamo kres na mor kom sudah pan susuku wingkot. Akom kasamo kres na mor kom ya tadi. Utana pan wiyawi. Pokita tramiminan paluar. Paluara ma sudah out kemasa nengkot maliala abang kai bui ditip. Masa nengkot tram abang kamagalegi trailta. Aute Kitail wugit la paluar palingen papam ka mata-mataw. Kasamo kres na chay mor lar. Okay? Chay bang kumiyata tip, ta chay bang wiya bakmak. Kay tek yan insinsan ka wiya tip po miya na ilaisin banggang bakmak. Mak chay sa pungalaw yata tip. Langan sa mga saraw yaw de Kitail lar, mga challenge sa to yata tip. Pengen sarawi. Iwe karapawo kau na masani. Kau na masani Kitail na out kingen. Amen. Hallelujah. Pamachail out kingen ay nang nutuk sa trabangin. Uye sansal. So masani iso Japan kupurat pa may kan. Kitail kan makin kapakabo nuk. Amen. Agjay bilbileo sansaro. Chay chuwe weki. Masani ya Japan mata-matawa. Japan kapureta. Ikarapa wame warango itakren Jesus. Maing. Bakta pa iba nanana na ako ang laba. Bakisu. Jesus masani. Isu at kiyang isisak. Wow. Labalang bak yomen. Labalang wat yomen. Wat ka babo kito waisak. Aramas. Babu kitu waisak sasiyang mo na ipandan ni Pompe. Porton pag makrenan ranew, melel pang kataruwi sangan tiren. Kau no mamasan sang ni isi. Okay? Kau no mamasan sang ni isi. Isi, igoten mak. Igoten mak. Kambangan, katston pag mak, pak, riyaisak, walu ranat, tip kora sa maker, o sa chakup kupura. Itip me pan. Itip me pan. Kareta kauno asa chemak. May pan insenigi. Insene. Iban wiya pan mak. Insene. Mau. Pan kawai pan toke. Igoten mak. Muy mal kilar. Okay? Masa nang good hot. Mawewen selen karagar. Hallelujah. Micah last scripture. Micah isu isaktual.
Kampanga Chimpurong Kupurai Kit Kampanga Chintiakti Tipatakan Ukakirala Nangkapimataw. Whoa! Okay? Kapagapin manakap namangi akot. Just kapagapin parte masak chaban trust the love of God. Mama sanima you were person utatrale. Sujaja pega salki abudatrale. Amen? Emasani igoten mak. Emasani esalabang kupura. Deep magchakang wekong kot imagita tipanki. Amagita wekong ipon igoten mak o manokela. Ibro isak-isakisu. Okay? Hallelujah. Kabarwar ke may masane ray la. Tese masane ray la. Apchetang kabagabe. Kalangan ng komisyo ako kaun la balap. Kabengki ang komis sabol mamulimba ko ang kit. Kamu may leila wow saraw manaman lingaling kamu makajin sabol man ki manaman korusia. Limbang korusia sang koros mama ako sang remi. Nalang o sampa parti sang marin cheeses. Marin cheeses mis saraw manaman lingaling makamaurola sampa unsak. Iyay kapakap korusia kan menuwasa. Korusia kan merongorong. Korusia kan mesek pakeo lukuriyang kamu raban men lukuriyang kamu. Raban men kolugi la teparelkan. Raban men sopa itong kamu. Kasamo kamu yan biala rail kota rail sang kamor. Irailakan me bil muitang kamu ira rail maur. Seban wewe kisang ni kodiala ban masanen kot. Makom sotrang koteng kolkolang kita sotarkan. Kom katem peren king kito kom katem liki yang kit. Sen tikrio declares and commandos and kamakit. Songkan koros makom katem pulnan fat. Where sen counter pun sampawat. Songkan koros me buang kupurang kot ipelian. Ni marang count Jesus. Nganen so mau nganen katia mau nganen berap nganen pici nganen nak lapalap ya piatasang nan moren ay moren ay penine moren tonay way kan korusya me sapsape kan kupurang kot magogo way nan hell starakiyo daral mor korusya kan manan nganaral kan mela korusya kan me dry bone because they won't tingalangal korasan morta ipul utuke pewe ipul killi ipul salininta o speak life and morta nganan backslide nganan slumbering spirit ikamagitu ni marang count Jesus ay kadaraway blessing and God bomb makaban turn around makaban resist the enemy makaban stand up makaban stand in your faith. O karabarakashi kiarabarakende yalabalakashi kiarabarakande. I pray your will, oh Father. I pray your will upon your people all across the globe. Thank you, Jesus. Kalangan kiyang ko North America, South America, Europe, oh God, North Africa, South Africa, all across Asia, oh God, North Korea, South Korea, North Pacific, South Pacific, New Zealand, Australia, all around the globe, as Habakkuk says, oh Father, as the water covered the sea, so your word covering the nation, covering the island, covering the inhabitants of the land. Aramas koros, kapugapugin god, wasak koros maramas mia, rong masano, nan wawa, underground. Thank you, Lord, for underground churches. Kalangan kiyang ko greatest move of God going on, move of Holy Spirit as you promised. In the last days as such, you are pouring your spirit upon all flesh. Olakan, liakan, kasinanda, sirikan, puchangkan, siribengkan. Kadede, God, na sampawat. Manaman, signs, wonders, miracle, baki, preaching of the gospel. Ngayon religion out in the mighty name of Jesus. Ngayon Southern Satan, ngayon pichi out ni maran count Jesus. Ngayon berap istoiguk. Arose of enemy, I break it up in the mighty name of Jesus. I believe pul injang Christ ponach more. Kedemken kitala kedemken kitala barara, kedemken kitala provision. Kalangan kiyang come, Lord. Morning I come into our life. Good health I come into our life.
Ngayon so mga chorus, o ngayon sa atin so mga chorus, i-break it up, ni marangkaon Jesus, ikawela, kasurela, kaudi, irodi, ni marangkaon Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yang kabagap, makamgatin miya kabagap, miya murairang kabagap, kosay, kaano kabagata kamuyongoy ni tuweni, kaano kung kosay, so kamuyongoy, kosay, command, move things, sereberekende, yala balakase kereberekonde, iparakasi kiara barakande lebelekende. Thank you, Lord, for your will. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Preaching of the gospel. Patagan rong maon masan and court. Kamor me mimeren Jesus and pataknan way korusia. Imunan so pang kotsto, kampangatun kotsto, kampangatun kotskiwisan sa pulmamuikan, kampangatun moitang anamtai Christ anso meso yung memortra, se radio kapandela, o se eker, greatest move of God, greatest revival, nan sampawat, makarusia kan mesotra sa kampang kilang kamuita. Oh Lord, sa pulmamulingaling pan, sipala wasakaros marotorot, o takay o ten, ni marangkaon Jesus. Thank you, Lord. Every hearts of man, break it, and give us heart of flesh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Blessing and honor go back to you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kalangan ng kupramail, kaon ko jang kating kapayata, maur korusya may yangkit ng kalakwat.